The Supreme Court upheld order of High Court over municipal reservations in 5 councils today. The Supreme Court directs state government to complete the process by April 30th. The Supreme Court also slams government over the appointment of the state election commissioner. Soon after the news was out, Goa opposition took to social media and expressed their views. Goa Forward Party leader Vijay Sardesai addressed a press conference and said that the verdict in Supreme Court comes as a major victory for Goa Forward Party, which had extensively fought the case in High Court and later in Supreme Court. आज हो लँडमार्क जजमेंट सुप्रीम कोर्टान जो जजमेंट पास केला वो जजमेंट फक्त आमच्या प्रदेशा खातीर न्ही, फक्त गोंयच्या राज्या खातीर न्ही, पूण देशा खातीर एक लँडमार्क जजमेंट आसा. आमचे एफर्ट्स म्हणल्यार पिटिशनराचे आनी आमचे लिगल टिमाचे दुर्गादास कामतीचे आनी आमचे पक्षाचे एफर्ट्स have taken democracy forward in the country, not only in Goa, because this judgment is actually a judgment that is applicable to the whole country, where puppets like Chokaram Garg are appointed in dual positions, which the Supreme Court has today called as the mockery done by the state government. This is a mockery done by the state government that the judge has also reportedly asked immediate removal of the state election commissioner and a unbiased, neutral person to be appointed immediately to the post of the state election commission, so that the attempts by the government to cheat the people, to manipulate the elections and to derail democracy should not be allowed, not only in Goa but anywhere in the country. Vijay also demanded resignation of Goa CM after the Supreme Court verdict. आयच्या सुप्रीम कोर्टाच्या ऑर्डरान अशें दिसता की सत्यमेव जयते म्हणटा तें सदांच जाता. सत्यमेव जयते म्हणटा तें टेम्पररी अनाउन्स करपी मुख्यमंत्र्यान आतां रिजायन जावपाक जाय. हे सुप्रीम कोर्टान हाय कोर्टान जें सांगिल्लें हें अपहोल्ड केलां आनी ताजे फुडें स्ट्रिक्चर दिल्या की असलो लाचार आनी फिक्स जाल्लो स्टेट इलेक्शन कमिशनर जो लॉ सेक्रेटरी आसून स्टेट इलेक्शन कमिशनर म्हणून पसून काम करतालो हाका इमिजिएटली काडून नवे SCCक अपॉयंट करपाक जाय हे ताणें आदेश दिल्या. म्हाका दिसता आज खरें सत्याचें जैत जालां. आज भाऊसाहेब बांदोडकरांची जयंती. भाऊसाहेब बांदोडकर म्हणटाणे बहुजन समाजाक एम्पावर करून पयलें डेमोक्रेटीक रेव्होल्युशन आमच्या देशान केलें. खरें बहुजन समाजाची रायज म्हणटा ती भाऊसाहेब बांदोडकरान पयलीं केली अशें म्हणटात. ह्या बहुजन विरोधी सरकारान जे लोकांनी 12% STक रिजर्वेशन दिलें ना, ज्या लोकांनी 27% OBCक रिजर्वेशन दिलें ना, ज्या लोकांनी बायलांक 33% रिजर्वेशन जे आमची घटना दिता तांकां दिलें ना, ह्या सरकाराक आज सारको जागो दाखयलेलो आहा. मुख्यमंत्र्याक मातशी पसून जर लज आहा जाल्यार मुख्यमंत्र्यान रिजायन जावंक जाय, नाल्यार BJPचे हायकमांडान ताका काडूंक जाय. कित्याक हांगा जो सरकार आसा हो सरकार इलेक्शनां चिटींग करून जिखूंक सोदतालो, लोकांक फटोवन जिखूंक सोदतालो, कॉन्स्टिट्युशनाक फटोवन जिखूंक सोदतालो. हे सरकाराक तांचो खरो जागो दाखोवन दिल्लो. आनी म्हाका दिसता एक गोंयकार हायकोर्ट जुईजान जें जजमेंट दिलें हो सुप्रीम कोर्टान अपहोल्ड केलो आनी आमचो आदवोगाद जो आशिल्लो हो एक खरो गोंयकार जो आदलो ASG आशिल्लो आनी जो गोंयचो AG आशिल्लो आनी खरें आपलें गोंयकारपण दाखोवन दिल्लें आहा. हांव तांकां सलाम मारतां कित्याक तांणी आज खरी लोकशाय गोंयांत रिस्टोर केल्ली आहा आनी प्रमोद सावंताक तो जागो दाखोवन दिल्लो. Goa Congress Party leader Girish Chodankar took to Twitter and said the following: Municipality matters. Supreme Court refuses to interfere with the judgment of the High Court. Truth prevailed.
victory of democracy and constitution. Goa opposition leader Digambar Kamath took to social media and said the following: "The Supreme Court verdict is a real tribute to Bhagya Vidata of Goa, Bahusaheb Bandodkar, on his birth anniversary. On his Jayanti today, let us all celebrate this movement in true spirit of democracy." First CM of Goa had a vision to empower Bahujan Samaj and women. Trust wins. #municipal elections. Subscribe to Goa First News and Entertainment channel and click on the bell icon and never miss any update.